In the Bankuloo. Abashumayeli abakhokheli abaphathi bamakhosazana lehamente lonke lingcwele lonyazi. Amen. Baba, sekuyimi ngedwa oguqile phambi kwakho manje, besibaningi siguqile silekelelana, kodwa sekumi mina ngedwa. Ngiyacela ke Nkosi yasezulwini ungikhulekele nakokhokho bami ukuthi bangiqinise, ungiqinise Jehova, ube ngakimi, ngoba la ngimkhona ngimi phezu kwentambo encane, ngaphansi kwalentambo kunamafutha abilayo. Makungenzeka ngebhadi iqashuke lentambo, uwele kulamafutha, awuphumi nangengozi. Noma sekulethwa imbuzi nenkomo kuthiwa kuyahlawulwa, zigcina zingasasebenzanga lutho. Kodwa ngiyakhumbula ngelinye ilanga Jehova, khona esinye isibongo ngeke ngisisho, sasilapha ngaphakathi bekhuba izinkomo nembuzi, bethi bazocelela ukhokho wabo, ngazi noma ukhokho wabo noma ukhulukhulu wabo nombani wabo owagema wena Jehova ngomkhondo usemzimbeni wakho uqala. Wase kuphendula indoda endala emva osemqedile, wawusemzimbeni wesine ngalesikhathi uthingo lwamakhosazana. Bayikhuluma le ndawo, bayikhuluma base baqeda. Kwathi ekugcineni wasekukhuluma umkhulu waseDlangakazi, wathi Mvangeli, ngangiyumvangeli Nkosi, ubani watshela labo bantu ukuthi thina sinto yokudlala? Umuntu delele afuna ukubulala ubaba wami ngomkhonto, abese eqhuba inkomo athi uzokuhlawula, ukube wamgwaza wafa ngabe kwenziwa njani? Ashwabana. Ngase ngiyashwabana, angangakwazi ngizoyiphendula bethi ngoba kukhuluma umuntu omdala
ukukhuluma kimi. Kodwa kwase kubuya isithombe kimi ukuthi hey, ma wenza inkinga kuleli bandla walwa noShere. Hayi mancane amathuba okuthethelela. Mancane amathuba okuthethelela. Nkosi sikubonile umsa wakho uhlezi phakade Jehova. Ngikubonile kulomhlangano Jehova ebesihamba kuwo obunzima kakhulu. Ngakubona Jehova yaziveza umthanda abantu bakho. Ngakubona sekulukhuni lingasani izulu. Bathi omdluli baletha okhwahla bethi gqoka baba liyani izulu. Amthatha lithi kwahloka nje ahamba suke la maxhathi amabili athi yeke net. Ayi. Ngambona umthanda abantu bakho. Masifika la kunodaka khona ichaphozi. Bathi baba gibela imoto ongcono ufumela athi ngiyeke ngihambe kuona lamanzi. Lolu uthando lungaka. Angazi sawulenze njani. Wahamba nathi uJehova wazofika phezulu entabeni yeKhenani noma sesedla kwayiyo leyo ndawo. Wakwathi sesidlule ePhalishini sengizi ukuthi hayi sengihamba ngenhliziyo manje nginyathela ngelonda phansi. Akusahambe ngathi nawe uzongena lapha ePhalishini. Mhlambe ngisithi ukhokha umoya. Wasethatha uright ngathi ibhedile kubhemile akangeni. Wathatha kwasuka ngapha ngaku left wathi right ngathi hayi konakele. Ngezwe kushaba abafana emva beThuluzi. Bathe ekhaya. Manje labo bafana bayibona inkinga esibhekene nayo kodwa. Basabongela kuhle. Kodwa sasama noJehova wethu. Sasama noJehova wethu. Kukhona zathi ziyojika phansi kwaSeme wawuza ukuthi sengikhala nje Nkosi bangafika kwaSeme ke sengosala ke ngokutotoba ngize ngifike kodwa wayidonsa umnikazi wazo alibonga igama likaJehova. Jehova siyabonga umsa wakho. Nisihamba noThimbo kulonyaka. Umsobula lapha ngwazi. Khumbula kanye langa ngithi ngiyavuka ekuseni ngathi ngiyofuna ucoshela abantwana izingane. Lapha eBhamshela into edliwayo ngoba sekuyakhala nasendlini kuthiwa sidlile ngathi hayi angigijime ngizobuya ngivunule ngathi angibuya sengivunula ngithi ngiyawela ngathi mangithi ngifike egcawini ngaphesheya ngangihlangana namakhosazana ebusisa umgidi hawu ngapha 12 kwakumsa onyazi wafethu umsa uthini ngayibonga Nkosi. Ngicela ukuzikhulekela Jehova ingqongqoze zibini thatha isibili 230 isihlabelelo. Jehova
lasenhla Jehova ukusikhumbula singelutho sinezono kodwa Nkosi ungasideli uze Nkosi njalo uzosibuka uzama usixhoza Nkosi ugqitsi olukuthini siyacela Nkosi ungasideli ngaso sonke isikhathi Jehova umhloniphe usithande Jehova noma sinje sithande ngoba ezinye izono zaqalwa yithi ezinye ezobaba ezinye ezomkhulu ezinye zenziwa okhokho bethu zonke ihleze emahlombe kithi ukuphila thina ngalesi sikhathi siyacela ke kuwe Jehova usilekelele ngeke ngiyeke Jehova ukubonga kuwe umsebenzi osuwenze kimi uyamangalisa angazi ngayibala ngithini ungivikela Jehova kuzo zonke inkinga engihlangabezana nazo ngoba khona Jehova oyenza izolo wasuka eKhenani sehla siya endaweni yanzima kuyingcwele wasekuhleni kwamaNazaretha safika ngoLwesibili ngikhathele kakhulu ngase ngivala amafoni ngoba nawo ayingasenamlilo ngawafaka echarging emotweni ngase ngiyazilahlela ngala kanti ngilele nje igebengu ziyafika endaweni shembu wanginika ukuthi ngisebenzele kuyo eplazini zase ziyafika igebengu bazama bebayangifonela ukuthi naku sibhubha siyaphela la kodwa ifona ayingeni base befonela umakoti noma unkosikazi wakithi omncane ungale emadokotweni bathi ubaba kaNkosi kwathi ukhona ungasekami bathi siyabhubha siyaphela la ngeke safica umuntu baphela abantu khuluma ngoshebo unyaza inkinga yethu sehlula ukukholwa emakhulu kodwa uNkulunkulu yena sinaye ayena inkolo shembe sehlulayo bese sidla izono uyathi kusho izinto zibekwe phezu kwetafula usidle ngefork and knife ungasaboni ukuthi isono zase ziyangena igebengu insizwe ezingaphekwa ama-30 siphethe ama-rifle zonke rifle besibhamu esikhulu madoda ngisendeni engingazazi i-rifle isibhamu lesesikhulu esinekhasethi elingaka esithi mawusithile sithi zase ziyangena lezi nsizwa angithi zijwayele ukufika bese zingahambi kahle zigaxele zihlehle ibaleke base bebondeyo akukho lokhu kwemfene namhlanje sesibukile simonithile imoto yakhe ayikho kusho ukuthi ayisithatha impela ngikhuluma ngonyazo madoda angithi abantu bathi sithanda into yethu amanazarete vele ethande umshembo wabo nje hayi sikhuluma ngento ephathekayo hayi ngoba simthanda kakhulu umshembo ukuthi udlula kodwa ushembe simthandela siyaphila kuye nawe inkinga yethu zase ziyafika Jehova lezi insizwa wayibona umfana omncane khona okunye komfanyana omncane lokhu khosekeke ngakuletha kuwe wayese hey uyazi uThixo nami ekhala lo mfana la unyazi lula ngathi baba nangu lo mfana ke ukuthi ma ngihambile ngiye emhlanganweni asale egadini esibayeni kumanyana nje kuqashana okungaka wasethi hawu uyi melusi wami lo ngathi baba uye wasefaka isandla ephaketheni khona akukhiphe ephaketheni wasempha wathi mina mfana wami umelusi wami ke wena bathana amen wasithi amen hey zafika isibhombela ziyona umngane umuntu yabona nje mawungakazi usibona isibhomo sikhuma sibheke ngakuwe omanzi ibheshu mina zase waphuma lo mfana wasefonini
10 siyangixoxela phela abafana uthi ngathi mangibabona ngithi izinkomo ngithi awulabantu labafana bashiya inkomo ngaphandle kwenzeke kanjani kanti abesuthu bafaka ingubo bahamba kanje manje ingubo zihusha phansi mawubuka lapho ngathi nenkomo zalandelana isitayela sabo-ke leso ngiyasazi hayi undaba hayi undaba uyazi udaba lokuthi insizwa zangakuma seyifikile ziyafika uthi lo mfana ngathi langiphuma baphuma ngangena ngaphakathi esibayeni senkomo ngasengizala phansi uthi bafike basidonsa isibanga ngibiye ngenzimbanyana nje iphophile emaphalisini basidonsa isibanga basukisa phansi uthi baqonda kulesi ukuthi ngase ngiyavuka ngathi hayi madoda kwenziwa lokho hey kababa lezi mpahla uthi hayi kwase kushoza ngiqala uthi uyakwazi lokho uthi ngalala phansi ngaze ngamncane ngayiqala uthi ngabonda hayi khona kulukhuni ngaphuma esibayeni ngahletha ngaronda ngahlethela emuva uthi bani la ngidela ngamatshe ngabona yaphela amatshe ngaphela uthi zasondela lezi zinto zingqoshe phela badubule uthi lo mfana bathi mangithethe ukuthi ngaze ngaqala ngathi ukuba kukhona ngabe uyangilekelela manje ngixaxela uthi ngezinwele ekhali ngathi ayisekho amakhopha ajuluka kwethamani kodwa ngikwazi ukushesha ngithele emuva fane ngiphambili uyedwa bene insizwe ngamashumi amathathu ziphethe amatshe astrong abathi zaza uthi zangiphusha uthi ngabonde bangiphusha entombi emendlini endlini ikhuluma nengane yakhona ukwenye umfanyana kokudelelayo kumfanyana wakhe akuzala ukugingikane ubiza ugingikane ngoba kunekhanda elikhulu hayi ngangelami ngoba hayi bomnkosi ngazi ke noma ngelami uthi kodwa yathi ngabe ngiphusha ukuthi ngabuyela ngathi hayi khona akhona amatshe amanye ngawaqosha nami ngabuyela ngathi hayi madoda ngeke uthi baphuma bathe ngobe njengalapha uthi ngezwe ngishisa umzimba uthi ngezwe ukuthi unyazi elifikile ngathi shame yasezulu uNkulunkulu asashaye manje asashaye uthi ngezwe ngiza wakubona unyazi mfana wakho uthi hayi ngezwe sekushisa umzimba uthi ngeke bamsuke nabo bengidubula ngenkazi ngaka kube zofika la kusho bayashilela unyazi liyangivikela asashaye manje manje ngisenze njani madoda singasho uNkulunkulu sithi ngoba ngikasithina ke sibele igama ke mhlambe elingcono esingambiza ngalo uthi ngabaphusha ngabonda le amathaphamini kusela u4 ubabuya babu kanti ngesikhathi ephushana nalaba laba sebesikhulele ibasembuzi vele bayikhipha bayikhipha nenkomo konke inkomo beyikhiphile zazingaphekwa amashumi amane beyiqhuba behamba nazo nembuzi beyiqhuba ngamawala wafaka konyana wafaka mbuzi wafaka yonke beyiqhuba ngamawala uthi ngabuyela ngathi hayi ngeke angizona sele sengilwela ukuthi kuphephe inkomo-ke imbuzi kuba sengibone sebehambe nazo wabuyela ukathi hayi wasani come on wena useqosha amanye amatshe baba ngikhuluma ngamatshe unini usekhiphe amanye amatshe athi hey naka amatshe babuya bathi hayi usho wazi nakuqala azophela lawo waphethe ngoboni wena kaphuma umuntu umfanyana umfana ngangazi khona insizwe ngokhosini hey anowatela angawudeli nawo madoda baphuma okuncane nakunga bathi nginte ngakuphi umsisi wathi woza ngala phuma ngala babuye babaphusha bathi babeshona ngale wabona ukuthi sebebalekile manje kusukela ngo10 bashaya u12 jijilana ngamatshe ipi nje amatshe hayi lo icaba ngaya amatshe alibonge igama lomama uthi wathi labephuma lapha ngathi imbuzi ke bayihambile uthi kodwa ngesikhathi lithi ukuba ubaba ukhona ngabe uyangidakula wafika umqondo kimi ukuthi ngiyabonga ukuthi ubaba ngabikho ngoba engeke avume
uthi bashona ngale esifosheni baphumela ngaphesheya uthi ngabuya sathanga ngathetha imoto usememezile bafuwa bakhamba zonke inkani ayisekho manje la baphuma thatha imoto bayovala ngale kufrey ku-N1 isikhala sabo vese uma bethatha baphuma bafika bekhiphe phansi kwebridge bafuna ku-N1 khuluma indaba yonyazi manje khuluma indaba yonyazi bathi bafika lapha ku-N1 bathola sebekhona bazi ukuthi sebefika kwaqala bona kuqala bathi hayi sekhona yashi amadoda ebengiwathembile alala ngezizwe aphethe amathonji lekhani ithonji hayi avuka mase ukuthi bayijikisa ngapha nethimbe ngapha ligade ngala bayijikisa imbuzi zaphumela ngaphesheya bayihambisa njalo bakuhamba baza ikombuzi kodwa ngizange ngibe buhlungu ngizo ngokuthi ngesikhathi beza sebebuya okuhlanda lesikhathi base befuna ukungena endlini kukhona umama endlini kukhona ingane yami abazoshiya lutho vele abantu abanawo umnyembezi uthi ngase ngiloko ukuthi angimela ngasemnyango uyabona ke uma unenja sitone ekuthiwa yinja eyangempela hayi lezi ekuthiwa izikha inja yangempela mayibona sekuyabheda ihambe yovala emnyango womnikazi wayo ithi hayi ngaphambi ufike kumnikazi wami bulala mina la uthi ngahamba ngayovala emnyango athi hayi angimela-ke bangibulaleke bangibulalela emnyango kunejojothenge la bagcina sekubangwa umnyango ijojothenge abantu bangapha kwejojothenge yena ungapha kwejojothenge bayibhola baqeda ngendlala ijojothenge abangale bashaya kuyona nabangapha bashaya kuyona amatshe wona ayiko amatshe khulumanga ngezizwe bese uthi hayi uDomotela kodwa ngibonga kuwe nyazi lezulu ngoba ngimbuza ngithi hawu mfana wami usulubona yini unyazi ngesikhathi December nyazi lezulu uNkulunkulu asibashaye manje usumbona udabe ngizwe ukuthi ukhona manje la bengimuzwa la kimi ukuthi ukhona akusekho umuntu ozophinda ngithinte manje ngibhoza kodwa shebo wabaxosha abantu bahamba ngiyabonga lowo musa uNkulunkulu wasezweni ngiyabonga kakhulu ngiyabonga nami ukuthi kwengcono khona ngingabi khona ngoba beke balikhulu ukuthi ngivume ngibona lezi ngoba hayi ngcono ngibulala mina kuqala bese bengibulala ngempela kodwa wenza umsa wathi hayi hlala la wena nami la endlini mina ngizoyilwa impi yakho ngifundele iBhayibheli basifunda ukuqala 1 ivesi mesahluko 1 qala ku10 uzibheke ku13 abaseKorinte bokuqala isahluko sokuqala verse 10 11 12 13 Ngiyamusa bazalwane ngiyamusa bazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu ngegama lonyazi ngoba nikhulume izwi awake nikhulume izwi libelinye bafowethu ngoba bikho inkani msana ubanga inkani esontweni ngiphelele nibe inhliziyo ake ngiphelele nibe nenhliziyo yodwa nibe nokuqonda bese ngiqonda ukuqonda kodwa ngokuba ngitsheliwe uthi uJehova utsheliwe ngathi ukuthi umthetho wethu sinje ngawabantu awuphinde ngawabantu ukuthi khona inkani uthi uJehova utsheliwe ngathi amazi la ikhulu ayinkani madoda lengoni asinayo inkani uma singenayo inkani uJehova ukhuluma kangaka ukuthi ngifuna abantu babe munye bezinto yodwa siyahlukane kanjani ubhuti ukhuluma ekutheni ukhuluma
ukhulume ngembole shikana kulela office shikana kulela bakuqhutha amadle kuphuma right wakhuluma ngembonga nebhizinisi ku TV enye ibona ukudla ngapha enye ibona ukudla ngapha le ayifuni ukuhamba nale yodla ndawo ifuna ukudla ngale kodwa lezibosho ngihambe yona ikhona esontweni kani ngake yakho esontweni khona nje ngoba kusetshenzwa ngapha bekungeke lula madoda ukuthi mawujoba ukuthi ngenza lethi kusuka bonke abantu bafika nje mbo kwakhiwe lo muzi uJehova ufike bona athi sengenzana ethile basuke lapho mbo bonke abantu yini inkalo engifuna kwamkhulu kuso wenzani yini inkinga yakho ufuna kwamkhulu uzoba mkhulu wenzeni ngoba unalutho vele two donkeys enye ifuna ukudla ngapha nale ifuna ukudla ngapha kodwa ivanga lelimene elonyazi lodwa afunde ngisho omunye wakini uthi omunye wakini mina ngingokapawulu sebeshone phela bani uthi mina ngokapawulu mina ngihambi nawe sibanibani omunye uthi athi omunye mina ngokapawulu athi omunye mina ngokapawulu mina ngingena indaba yakho sibanibani athi omunye ngingakakhefa omunye uthi ngokakhefa bahlukene kangakanani kodwa omunye umuntu oyedwa uNkulunkulu kuphela unyazi luthi hlanganani nibe munye usubono wakho uwagcoba ngiyacocwa uye mina siyamkhonza uwagcoba uphepisa azinese engikhuluma ngaleso mntweni banda bafuna phela mningi kakhulu ngabantu abagcoba khuluma ke athi omunye mina ngokakristu uthi omunye mina ngokonyazi uKristu ahlukanisiwe na umbuzo ke lo uthi uKristu kanti wahlukanisiwe yini unyazi lwahlukanisiwe yini mase nihlone kangaka esontweni njalo ungacabanga ukuthi lesifo sikaGoli philanga kini isikole nawe nihlukene ngakini ubona thina ngoba sesinje nawe ngakini nihlukene bengeyilungise yini le ndaba kuba uPawulu wabethelwa na uPawulu umfundisi wakho wabethelela lokhu ukuhamba kuleli ivangeli uye kanti waphuma intabazwe ehambe ehlupheka efelwa ngamathe uye njengoba sewumkhonze kangaka umvangeli wakho umkhonze kangaka nomkhokheli wakho umkhonze kangaka babethelwa wena babhathisele egameni kaPawulu na umbuzo lo ufike uzibuze nawe ekhaya ukuthi ngesikhathi ubhabhadiswa kwathiwa siyakubhabhadisa egameni likaPawulu lika-Apollo amen kwasho njalo ukuvela kukulwa kini ngoba sibhabhadisele egameni lonyazi lwezulu sonke yini inkinga vele kanti inkinga yakho yini kwenze njani skis phipisa Pastor Rom 16 7 to 19 17 to 19 yashisa indaba yika yaniyala bazalwa siyayalwa bazalwa ubani kaphela baxabanisa abekho njalo ngakini asisho ngakini mhlambe bangapha ngakithi nesiyayalwa ukuthi asiqaphela abantu abaxabanisayo abakhubekisa nabazokukhubekisa bephambene nokufundisa baphambene labo bantu nomthetho wokufundisa konyazi yini kufundileyo lokho enakutshelwayo nidede kusukani bona ngokuba banjalo ngoba wena mabenza lokho abayikhonzi awusikhonzi unyazi yethu Jesu Kristu bakhonza isisu sawo donakaliso bakhonzani bakhonza isisu sawo uthi omunye mina ngidla kangcono makhona uApollo uthi omunye mina
badla kangcono makuno Caiphas bakhonza isisu sabo hayi besiyeke madoda ukhonza isisu sethu Jehova zonke izinsuku alikho ilanga noma kuthiwa ushintsha ibhathi Jehova uthe pheleni kwalomthandazo thabathi gethu limu zawuphila afuna ukuphila kanjalo wena sebona ukuphila ngokushumayela ukuhle ngene ku-19 nangokuqonda yabaduza inhliziyo zabangenacala bashumela kahle bakhuluma kahle kanti bakusekhona iminyama ehlathi wethu phakathi ehlathi nothunyazi lwezulu ngenilanga yona ndoda lalelani uma uqhuba inkomo uzise DP eyodwa inkomo ibaleka ingene ehlathini yeke azoyidla amakhizana ukuthi uyayiqhuba inkomo abantu ngikhuluma nabantu abake bayi-DP babenxesa bangayanga i-DP uyiqhuba inkomo bekhona inkomo yodwa enenkinga futhi iyayazi indawo yayo yathi kufike into eqhwini uthi uyayiqhuba kanti uyiqhuba ayisekho nje iphakathi ehlathini uthi uyisithi ehlathi hawu le nkomo isephumile uma uthi uyayilanda ayivumi yaphambili ehlathi lokhu kunyazi azoyidla amakhizana izabuya sisesontweni bantu wena namhla Nkosi ngiyabonga lapha ekhaya safundiswa ngabazali bethu ukuthi makungena umlilo ethempelini kuthathwa imbuzi kugezwe ithempeli angithi kunjalo befundiswa kodwa ngibona uJehova enemnyango lilizwe lethi akuhlaleke nje abantu banetha phansi wathi wangena endlini unembeza wathi haene Jehova abantu banetha phansi waphuma wathi baba baphathi bala ekhaya basi kwathi baba bakhona wathi baphathi abamatende aweleke motende uvele kuphela kukhona esikhomeni sethu bathi baba khona utho wathi hambani ufuna inkulu wabasa umlilo ethempelini wathi angizona kubasa umlilo ethempelini mhlawumbe bazothola nje intuthu baphepha lalisana izulu akubandeli ukuthi kube kuhle bantu nothando olungaka uthanda thina kamama asilithathi uthando olungaka wabasa umlilo awubasa umlilo ethempelini kodwa usho umnikazi wesonto awubasa ngoba manje bayafa abantu bami uthe suku lokubona hayi nentuthu le nombafuza abaphethi yathi hey tshela nabantu bahamba umoya kungcono banethe behamba bafike bakhimpema bayongena nasemzini yabantu ngcono baphephe ngoba liyali izulu liyabanda somthathapho uNkulunkulu ongaka uthi wena hayi bayithandela ngithembe wabo hayi nomsakithi afunde futhi masishaya abase Korinto
No, Thessalonica. Besibili. 3. Safika sesithathu 10 to 15. Lapho sisekhona kini. Hey, lapho sisekhona kini. Sayalwa bangela ushembele siyala. Lokhu kuthi Okokuthi uma umuntu engavumi ukusebenza. uma kuthiwa uJehova uyeza, wena ungathandi ukusebenza ungavumi, Akangadi. usudla. Sizile kuthiwa Bana. Busukudla. Ungayikonikela. Ngiyadlala. Busukuya emgidini, ngiyadlala. Uthi uJehova unyazi lwezulu siseJudiya enenkinga axakana nayo silapha eJudiya. Uthi ngicela befundisi bonke abezini ama-community abo noyihlalo bezirahile. Masifika laphaya nomunye uyazibuza uthi thina singena kanjani? UJehova umemezile uthi ufuna bonke abafundisi abezini. Hayi, sisondele. Sifika isikhathi. Yasithatha imvula kukhulunywa laphana, asazi kukhulunywa. Kodwa khona indawo yodwa engiyakuyona. Lapho ekhaya kuba khona izinyanga zokuthiwa ngingenisa umdedele. Uma ungayanga ungenisa umdedele, abantu bakini noma uyanga wena bayaya emasangweni, bafike bahlale khona bakulinde. Kuba bakhe isivumelwano nawe ukuthi ngelanga elithile uyobuya ungenisa umdedele wena. Uma ungafikanga, abantu bemizi laba babanyathela ngenyawo abantu bakini baze babe sinabe. Mabebuya lapho bayavutha beza ngakuwe, ubona into engasali ukuthi awuyanga ngoba ngenisa kumdedele bekulindile. Uthi uJehova unyazi lwezikhulunywa ngonyaka saseJudiya babe khona abantu eJudiya. Ngiyambona umdodana wayekhona, uqalaza phezulu wayekhona. Uthi uJehova uma sekumenyeza kuthiwa bonke abantu abangena ethempelini, wazi kahle ukuthi awuzange uyikhiphe impepha, uthi abayodlana abantu. Badla impepha ekhishwa. Awona udala inkinga. Hayi angishongo njalo. Kodwa uma ungayinikela ngempepha, nikele manje. Hamba nje unikwa nje umuntu ndaba yakho. Ungasho futhi unikelani, vele futhi nakho umnikelo ngiyanikela. Kwazi wena noNkulunkulu wakho ukuthi ububoycott kodwa ubengenawo akanankinga. Uthi uJehova makumenyeza ukuthiwa bonke abantu abangena ethempelini, wazi kahle ukuthi awuzange uyinikele impepha. Uthi abayodla impepha enikele ubani. Kube sizile kuthiwa yeah. bakhona abathile phakathi kwenu abahamba kabi. Uhamba kanjani? Kunjani ngalapho ngakwena? Uhamba kahle? Sizwile kuthiwa bakhona abanye phakathi kwenu bahamba kabi, bahlala kwabanye. Kube Bengasebenzi lutho. abasebenza ubani nabo? Bahlola okwamanje. Bahamba behlola ukuthi nikelile nina, nikelela lapha imali lapha. Ngale mali ayinkinga mara. Imali. Akusona umnikelo wathi. Bathi ayishiwe imali lapha. Ngoba senekele umhlaba. Uthenge apha washene apha, uthele imali. Kube Abanjalo siyabayeka. lalela. Uma unjalo uJehova unyazi uyakuyala. Sibakwenza ngegama leNkosi. Siyakuncenga ngegama lonyazi. Uphasi basebenze ngokuthula. Kuthi sebenza ke ngokuthula la uhlezi khona. Angadli okwabo. Idle kwakho ukudla. Kepha nina bazalwane. Kodwa nina nizikande shembe. Sicela isibusise abantwana bami. Bake basebenza kwabuhlungu inhliziyo. Besebenza from 0 cent. Ukuthi umhlangano ube impumelelo yakho. Basebenza inyanga yodwa 4 weeks.
benza umnikelo ongaphezulu kwe-500,000. Yabona bawufuna ukubona inkinga ukuthi wena unyaza lo endaweni ethile uzoyidala inkinga ngoba kusuke kuzelwa nathi wa-excel phambi kwabantu kwekwasetshenziswa into ebuhlungu athi ngiyandaza nami ngamajanja nami ngicela ishumbi bafuna usalenze ngikhiphe ishumbi bantu abantu hayi ishumbi 100 rand ishumbi 50 rand ishumbi 1000 rand Aningakhathali ukwenza msana ukukhathala wenze kuhle ukube nje lokusebenza sisebenza kuye ukuthi uma uNkulunkulu endaweni ethile bese kuthiwa asambeni solekele endaweni ethile bafuthu sonke sithi vu ngaba yikho lonke inkinga omunye uthi mina ngokwakhe sakho omunye uthi mina ngokwakhe ifasi omunye uthi mina ngoba Apollo ngeke ngihlangane nesibambane kuzosuke bemkhulu la mayifika la yebo dabokhulu kodwa unyazi ngelanga ethi yena tomato umntwana yoba inkosi ngakubo awunali ikini hambe yoba inkosi kini yimi inkosi yala awu uma ekhona umuntu ongalaleli izwi lethu ngale ncwadi. uma kukhona umuntu ongalaleli izwi ngale ncwadi efundo lana Mbhekisiseni lona. abanotheni kubo eShoprite nimbuzo utubhutisi bayifakile njenganezinye nifaka phekwezini nimbuke nimbhekisise nomuntu ongafuni ukulalela Ningahlangana bese nimthelela aze abe namahloni. azabe namahloni Kodwa ingamphathise wesizwe. uzwile njani Nimluleke ngokomzalwane. yebo ningamphathisi wesitha mawubona into lo uyagula khona abantu abagulayo banesono sokugula khona abantu abanesono sokugula lo hambe qamba manga lonke izwe lixabanisa abantu baxabana abantu kuliphotholo lithi iBhayibheli akeluleke ngomoya wonyazi azabe right mengabi right suke duze wakhe Exodus senza hlala bani chapter 23 verse 8 Ungamukeli angithi isondo nje umvuzo ngokuba umvuzo uphuphuthekisa amehlo. Uphambukise amazwi abalulekile. ya Ungahluphi owezizwe. yabo sinenkinga engabanje sontweni lo ufuna ukuba mkhulu lo ufuna ukuba ngetulu kalo nalo ufuna ukuba ngetulu kalo inkinga umvuzo bantu bafuna imali akusewona umnika singumali bese na phethizalo bese nikhuluma kabe sontweni kodwa uma singayeka lokho umuntu nomuntu ahambe yosebenza akwazi ukuzibonela ukuthi angatholani ngikuphi emangikupha noma ungiphe bawungiphe kodwa engayidimandi namhlanje uvalile ukugcoba ngoba ngaselona ugcobo lwasezulwini bese kuwugcobo lukaKhefasi luka-Apollo olunye lukaSambani ngoba abantu bazigcobela izagila zabo kanti izagila ngikhuluma kabe Xeseni awuphinde u-Exodus 14:13 no 14 Mosi wakhuluma kubani? yeah Ngingesabi imani yeah ngibone ukusindisa kukaJehova. yeah Ayakunenzela khona namuhla. yeah Ngokuba abaseGibhithe eniwabonileyo namhla anisayubuya niwabone kuze kube phakade. ningesabi uJehova unathi
uyasilwela kuzo zonke izinto ezisehlela nasemakhaya uyasilwela. Uyayichitha izitha zethu zisho njalo insizwa masezigoli gidini zithi uJehova uThixo wethu uzichitha izitha zethu zonke waziqeda nya. Uthi ke masingesaba Jehova asemini ukufika la Nkosi intambo uDonsa kodwa ngicela indaba yincane eyodwa yesife ngelinye ilanga sasixoxa nje nomunye exoxa ngosizi lwakhe ngixoxa ngosizi lwakhe sekuvuka usizi engake ngalibona ngabona umfana ungaphosisi ngoba wathi masikhuluma nomama uMshinayeli savumelana kwafikela kithi lo mfana ngizokhathi khona abafana bakithi abasebenza emaphepheni bedayisa amaphepha nangathi ngizamaphepha lokho ngaqhuba ibhayisikili nami ngilanda amaphepha erantini emini silanda istar ngizamaphepha kola 12 rand ngeviki sivela lapho njengoba ungasemfuni ukuhola 10,000 ngenyanga imali kasivela 12 rand thina ngeviki uma uthola utip ka 1 rand 50 ngelanga umuntu ufika wathenga wajikela i20 cent iphepha lo15 cent angawuthatha uzulu uqala izizophela 1 rand 50 angothengisinga udle ngoba maphela iviki ngolosine kwahola ngolosine emaphepheni uzothola u12 rand uhlanze nomunye uthumele ekuthumele ekhaya. Lo mfana wakhula wazalwa uyise nonina bathathu kwabo noma bawu4 nini semncane waseshonisa banenhlanhla abantu abanabazali babo angazi ke labo abanabazali babo bese bayabalahla bephila angifuni ukungena lapho kodwa khona abantu abahluphekile abafuna noma ubani wesibongo sakubo kodwa uma ngathola nje wesibongo sethi owazi nje ubaba lo mfana waseshona uyise wazabalaza unina ehambe bambe itoho bamnikeze o20 cent no50 cent enzele ukuthi ingane zidle mawuphela unyaka uhambe bheka ukuthi ezalapha ingane zishiye malini zishiye izikhindi ezingakanani athathe lezo khinjana athungele lezi ngane wahlala lo mfana kanti yamlimaza lo ayimphathi kahle ubona unina uhambe ecela sekuthi nayi qhamuka kuthiwa izitala impuphu nango useyeza kanti imphatha la kwazi wabona lo mama ukuthi ayikho into engizoyenza abantu bonke lana abasangithandi ngoba ngicela njalo wasethatha avuke ekuseni agenza ibhola abasumlilo akhona babasumlilo athatha ibhola athela amanzi alibeke lapha iziko emnyango wenzela ukuthi abantu babone kuyashunqa lapha kanti akhona ukuthi iziko aphela amanzi athela amanzi athela amanzi emini abuye alale phansi zibuye ingane esikoleni zithi ma indlala ma athi batawona ngazi zabona ingane kodwa ingane yazi ukuthi kudla kukho endlini kwabo kanti umfana omdala uyabona kulolusizo ukuthi ma amandla angafishane angakwazi ukuyofuna umsebenzi ngizokwenza njani wathi ngenye ilanga waqhunga isibindi waya kunini wathi ma sekwenele awuyini mntana wathi hayi kwenele ngicela ukuhamba ngilahleke ngiyofuna nje itoho ngawuthola noma yiphi umsebenzi kulona lolusizi engilubonele ekhaya senginene ukubuka ngamehlo ngazalwa kwathiwa ngiyindoda wathi baba ngiyindoda ngangizele namhlanje lo
ngoba ushiya kanje ushiye nawe amandla unawo ukushiya wena la uhambe ufuna umsebenzi akuhambe mina omngcono sihle esakho sinjani esihamba wathula unina wakhala zehle inyembezi ngoba ubuka lengane incane ayikwazi lengane ukuhambe ufuna umsebenzi ayikwazi khona umuntu umfanyana bayambona abanye bamazi uyabongela manje babekhula nathi kwasokhela sekuyisigedile sendoda abamazi bafana ifika lokho kwangathi inkonyane lehasha umveze kutekezela kufuthi ayinayisenya mina na sezokhulula uganiwe manje nengane sekuyindoda engaka hawu khula namsengaka kodwa abama akuthi wayesosele kuba mazi kodwa le ngane yahamba yathi mayihamba edolobheni yafika yawuthola lo msebenzi yafikele emaphepheni lapha yayisebenza kungcobo khona indoda okungcobo lapha isebenza kuyo yasebenza yawuthola lo 12 rand yaqala yathumela kunene ekhaya wabona ithamsanqa unina kukhona imali eqhamuka nje ukuthi ubuya enganeni ayothenga ipaki lempuphu yakhula lengane yathengela izingane zakwabo wena njalo uyasebenza umthetho kodwa ukwazi umthengele nje izingane zakwenu ibhuluko lelincane langaphansi akwazi ukuthenga uhola imali uzishaya isifuthi esizimina ngahola mina kodwa izingane zakwenu zidla umdaka nonyoka udla idaka angisho kuwe wakhula lo mfana waze wazinza lo mfana wambona usekuyakhula lo mfana wathi mayebona ukuthi izingane zawo zikhulile manje waqala wenza isikole naye lokho efunda ezama ukuphuma ngoba wayeka isikole engathandi kodwa ebuka isimo sikanini ukuthi uma uyophila lempilo kuzebenini manje ukuze eqedwe isikole ngicela ngisiyeke isikole ngabe ngofuna khuluma ngosizi hlamba lokuphethe njalo kwakho mhlambe belukuphethe usizo wakho ungahamba edolobheni usuthatha indlu enkulu esandulu khohliwe ududela wakhula lo mfana waze wasiqeda isikole naye esehlathini eyifundela lapha yana wathola umsebenzi wagcina ethola umsebenzi uphethe kunezwi elikhulu nje baphela usizi kubo ngenxa lomntwana Nkosi ngiyabonga Zulu ngiyacela Nkosi ma khona la ngiyathile kabi khona ungithethelele Nkosi yasezulwini khumbula okhokho bami omkhabuni osixhobo omjoje omweni omkhulu Nkosi ngiyadla omzinde omandla kakhulu omashikizela shimpi yakhe ogayede nonsenzo ngokwenza inzuzo bakhumbule Nkosi lakhe khona babe nezabo inkinga nathi sinezethu sikhumbule Jehova uma besabhajiwe la bebhajiwe khona abakhulile Nkosi yasezulwini Nkosi bosemizweni siyabonga amazwi zokuphumulisa Nkosi Nkosi zingusiza
mkhosi lapha kwakho sizobonga uthando sithanda ngalo. Nkosi. Sibonge ukusithwala nokuzibikela engozini kwakho sisuka emzini wasekhini sesafika lapha emzini wasethu esiphephile. Nkosi. Noma sizwe isicelo masideli. Nkosi. Hlala ngey'khathi zonke. Nkosi. Usifundisa ukukholwa. Nkosi. Sitshengise ney'ndlela othanda ezenza ngazo. Nkosi. Uma ulukhuni ehlise umoya wakho phezu kwethu. Nkosi. Siyale sibe munye njengomoya wasimende. Nkosi. Siyale siphuphanisana ngey'khathi zonke. Nkosi. Esigcithela izitha zomNazaretha. Nkosi. Khulisa ukugcwala umhlaba. Nkosi. Esiphisa bonke abagulayo. Nkosi. Busise bonke abakhona kule nkonzo namhlanje manje naphakathi. Amen. Amen. Bathi inkosi
zonke izinto. Zonke izinto. Umgido wentonga ikusasa. Ngicela ningiphelezele ngomsombuluko ngiya ekhwizini phathi imvunulo inkosi imbusise. Ngiphinde ningiphelezele ngolesithathu ngiya ememezane inkosi imbusise. In the Bankulu.